Ulah nami ima tulangnya anak nami di Bataraja bersama Pak Musikna. Horas ma di hula-hula nami. Horas ma raja di Bataraja. Raja nami raja di hula-hula di raja Storus. Oma tulang ni helamuna ima raja Semamora di Bataraja. Mula dong neng sido konon ni raja Storus pasakan mabartikian otor. Mulia tema duluan namar Masiroha. Dihamu ahadoli nami ahadoli Baradagon. Marga di Bataraja. Ahadoli mulia tema di Batak. Di baju patuk kita di bagasan Arion, di bagasan Masiroha. Marmula siana lanau arunai ni Manalu. Burunami lima naga di Borumuna na nyala di Beremuna. Raja Nabi lima sialana sisa ada boru sisa ada anak mahita mulai sadari on maradopun pamurwata marga Badali. Gabir jam. Adoli Bison Tujal Hamido apala bahat tuhor ni borutai lima sinamut agudam tapi nasa di pamurwata marga Badali. Alai di pangalahona sisa itu na Pabua sisada anak sisada bor kita maradopon marga Banalu Bison ini raja ni hamu raja ni hadun nani hadun Baradagon. Oh ini cuma dia sesinamo ni borutai asa hadun nani itu hamu ni hamu hadun nani alani marla bokusu hamu itu sadia pe na boleh terpaksa kami siap turun borutai lasmar hamuna yamu hadun nani hadun Baradagon. Tor di margongkong mahita tor di masuk juana kota do tuburutya naklaka ari namangidon anjat tibura sila tidak dorna asadong se haruan marharuan pasti pangata sila siroha tuak kati kinengro Matutua paras. pas di badama enak kotau gabe to mana asial dia do kata di bomi mana dia do bani di bada sila jamunduro maroka gabe maroka saluna dua di pasu di bada asa to lah sirohatai betul-betul nakla hari ini asa naik pe Dihamu raja ni hadun nami hadun Baradagon. Roma kami macam kamu pasal haton sinamo na tajalo siya pamurwata marga Banalu. Begitu saja oras kamu hadun nami toni mahami angki doli muna budima. Matutua paras duli. Jadi mulai tema dihamu pasal kami di raja marga Storus. Nakaning nung di pasang tamu jalu ngau jolo hami ima tanggo na gurang nung utong hami mangan saya agak merlupan saya pemurnas metu daging si palo maik bulu mai si panjang huli-huli matutu asa duhun nami semua hati si tua-tua asa bagot nomor halto dia gaten di rubia horos mahami apar suduli mula na mangaton tung hipas na mahamuna ang ginari Nuain pe persduli nunga di pasat tamu jalan nunga ujalo hami di bahasa sinamot ni buruk dan ngebalgay atau mulai sesadarion sisada buru mahita sisada hudula marhitun giling tahun mulu hami di jolo persduli mangi matok kamu siap puri mulu hamu di jolo mangi kami totong siap puri asal oni situa tu amarun nami asal hot pejawi hot nomor gulang-gulang tung boru ni si pediala bere totong doi boru ni tulang mau lihat di hamu song ni mang di hamu na dua bere lu boru nami cumul ma tuho boru omma hami among ngarung di botol ngomongin na asa tekas tadi di botol boru hami ma marga Semamora tulang ni pasinodukmu alani boru mangido hami so ting pangilo nami to unang paila hami marupun
Apar sedih namin markes tours. Wala ni panggilan namin tuh buru. Saya enggak mau setiap pang setujuan na balga mau hitung-hitungan keluarga Manado. Situ pun anak situ buru mau udah buru. Songo ni madi ko bere. Oh. So di punya untuk utong tuho. Nunga marasa to ko bere. Panggil aku Ringgas Muhammad Minggu. Ringgas Muhammad Dodi ada. Na pinatupan ni kadongat tubumu. Na pinatupan ni bobo nang hula-hula. Ate berita? Ada tak kesubuh kami baru namin teng diboto mangula, muli dibaku mangula, ajari berkumuna pangguda. Muli tangan siam dijulu, tutu sehari iko pak siam dijulu. Unung suar-suar, anu dirpujol manong lagi gerak jalan mangopak gerakin. Muna mas tukul-tukulan mahamu. Asa sor-sorok ko sa mga situ tua. Bitang narumiris, opun na sumorok ditiki bulat-tulak. Situ pun anak rir semamu burtorok. Donga muna may sa sormatua. Matutu asa pitu manin na anaknya Ari 12 main na anak ni bulan. Tungtu dia pihak mengalahkan. Saya Jepang muna maakan nauli jala totong mahamu. Matutu asa saat solo satu boten ni 3 ras. Liling mahamu mangul sa mahamu tukang gewen sa matupang orang. Jalo nama mesti sa mas jalan kita. Apa sih kali? Mau hidup kan? Amat permusik. Gabe mah. Asa ura po kami, haduli nami, haduli para dito. Ban mama musik na patusi.